kakan hun jong all Meghalaya Pharmacy Association ha ka apnai terek be jong lawan ya kandu ya menteri katanat ka kwat ka khia ka jilla ban ya kran halor ka jingsa ten ka tu kan ngi kiman na kaliang kakan hun kala dab an pensngo sha ka menteri nadu usnam baladam haba ya kran shila patai ku bor na kaliang usamla Amos John semni ulong hadin ka jing ya kandu menta ka sngi bad menteri na kaliang ka kanhun kala dab pensngo shibun teligiman kamat baningkong ka dai halor ka Meghalaya Pharmacy Council but yakani nakaliang imentri in sa shimrai no shen but habedei but kamat kurdu kam kurdu jam nakaliang imentri ben pau ba in sa palat advertisement no shen haki banai ban sawan shushu loong habedei but ka IPH standard nakaliang imentri ikular ba in sa shimkhia ban pinbeg haka service rule nakaliang ka kenhun kala yo ban pensngo habedei bantung shushu ki drugs inspector Henry yakani kamadru ansa advertisement no shen yakndo imam di minister concern hakane ka si bomenta hadin bangila apla bun dili kibanai since nadu barsu arja arsa sibun kimat ki mila bu di bangi dawa kamat kebantuan ke bangi pensngo hi kadai kabini buat kini ka Meghalaya Pharmacy Council hi yakani la nomor 10 in session no kabar habidi bat ka jingkar dukam 2 jam tekat hadu bantai gi plus ki bah dan balai interpretation hakini hiki banai ki bantuan bat ka balai habidi bat ka IPH standard yakni kin hab ya tristam nomela shonglang batu chairman उसकी जो श्री जरम बेदा नंतर की इंस्पेक्टर habidi begini IPH nilai keren yi kalong ba kinsa penbej haka servisul kejongki di isim kya gede bentar ipedang te balai habadi begini ki drug inspector nomor bun ki kam ki bani ngila ya serong seneng ki media ro kali ba ki bun ki dukan farmasi ki ba trekam apa misalnya kin trekam ka akar kom berbian te halor gede bentar kinsa advertise no hi pus habidi begini ke bentar te balai habadi begini ka kumno ban item jam ban kanang ban approach ya kata kom yo kam di para samla di dawa ini kan industri ya habidi kini kumalai karena press mina kini kadang long penting kat bampat function kini ki lai teliki mat wala sau teliki mat kan tai